Hu khou vha na vhathu vhanzhi vhane a vha khou farea zwavhudi ngei vunduni la Northwest. Mavundu o kwameaho vhukuma ndi a masipala wa Matlosane ngei Klerksdorp. Madavhi a fhiraho 2 o bvisela khagala mbilaelo dzawo malugana na u tshimbidzwa zwavhudi ha mitevhe wa vho-nkhetheni. Vho-nkhetheni vhe vha nangiwa nga vhadzulapo vho bvisiwa kha mitevhe ha dzhenisiwa vhaṅwe. We are saying we've got confidence in the leadership of the African National Congress that whatever political cheating that occurred, it must never find any expression. The other issue that we wanted to raise as a matter of concern is this tendency of fabricated criminal cases against some of the candidates. Leaders that we elect into positions, they must stop abusing the power that we have given to them. They must treat us with respect, stop going and putting their girlfriends and boyfriends in the list. Komiti khulwane ya lihoro la ANC NEC lo tandulula khaedu dza mutevhe wo vho-nkhetheni dze dza isiwa khavho hune vha ri vha ḓo ita tsedzuluso nga murahu ha dzikhetho. The NEC, in adopting the list yesterday, they've put a red flag on the Northwest. We are registering it with disclaimers, meaning there are issues that warrant investigations in those cases, but because of time, we'll register them with that particular disclaimer. Vho-Bapela vha ri avho vhane vha kwamea kha u bvisa madzina kha mutevhe wa vho-nkhetheni vha ḓo dzhielwa vhukando. Those leaders or individuals that might have done the wrong things by disregarding the guidelines will be removed. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo maṅwe madzangano a polotiki na vho-nkhetheni vho ḓimisaho nga vhoṱhe vhane vha khou dzhenelela khetho vho ṋewa u swikela ṋamusi uri vha vhe vho no ḓiṅwalisela u dzhenelela khetho idzo dza ṋaṅwaha.